mana 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 Igitangaza ku woni ntwari za kera zo mwisezerano rya kera zicaranye nabo mwisezerano risha ndakwifuriza kutaburayo mwami wanje ndakwinginze naje unandike muri cyo gitabo cy'ubugingo sinkabure kurya musi w'ibirore zagushima zamuye amaboko n'Imana ry'ihumure ryacu. Imana ry'ihumure ryacu kwibera kuyimenya no kwisobanukirwa kuyitunga no ku mutima wawe yonyine ihagije kuduhumuriza. Abandi bataravuka bataratugira za pole uzumva nk'uhumuriza. Banibuka nkunze kuvuga umugani uza gukunda kuvuga cyane. Nigeze gufusha muri umuna wanje muherezi hamusiminyi bukanka ariko ni hari muri 2022 cyangwa na rimwe. Anyuma gihe yararwana n'umutima twari kumwe na mama mbona ko mama yacitse intege cyane. Ariko ico gihe nari mu mbaraga zinshi z'umwuka wera w'Imana mwinshi cyane. Nari muhe biziza byo gusenga. Ariko numva mbona kuko mama age gucika intege kandi ari umfakazi numva ko umutima umbwira ngo ni indirimbe. Mwukazana indirimba. Ndaririmba aravuga ngo fata ukuboko kwaje Imana ngugendesha. Ujana ngeza heza. Ariko nja gutindo gitero cyaka bikivuga ngo ibyago nibintera nkumvumurize Imana unturize umutima nimbabara naje nguhungiyeho nduhuke ubu nubwo wompisha kuntabara nizeye kuzonjana ngo nje kugera ku cyo cya gatatu numva ko mama yuzuzwe ndavuga ngo biciyemo ngo mama yujujwe kandi yamaze kuzwa gihayicuzwa utyo muri umuna wacu aracikane tuza abandi bose baje kudutabara sanga ko turuzwa na mama ko turasenga turanezerwa suko twari tubabaye ariko nazabwa Imana ngo Imana komeze umutima Imana nyiri humure ryose ibahumurize nama naje yampumurije umunsi ariko Mana uyako kaya kake data Mungu we aba tugasubibona kandi abandu babetwiri isanduku n'abafiri yasomye ijambo ryiza pastor yavuze ngo naho twebwe hu iwacu nusome les citoyens d'ici twebwe dufite ubwene gihugu bubiri dufite ubwisi dufite n'ubwishuru nusome les citoyens d'ici kandi ari namakuru y'impamo sugukekeranya sinza kekeranya mfite ubwene gihugu bwishuru tawufite kubereke nizeye Mwami Yesu aho ngo niyo dutegeraje umukiza wacu kazaba muzaze guhindura imirimo yo gufa akayishushanya n'ubwiza bwe ngo kuko uwo afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira zose aravuga abwira abayetesanike ahamya ngo umwami ubwe asasa ntazatuma umwami Yesu azizura ubwe asasa azanye n'ijwi ryangurura n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana abasinziriye muri we nibo bazaza kuzuka natwe bariho duhindurwe ngo tuje kumusanga n'iteka aravuga ngo tuzabana iteka n'umwami ariko nkunda akavesa zarangirizaho ku 18 ngo nuko tuzobana n'umwami imisi yose uwo twavuze uwo twasenze uwo twakoreye uwo twagendeye amajuru uwo inzara yaturiye uwo hari umunsi tuzomubona kandi tumubona tuzahumurika. Kabiri Paulo yandikiye Abakorinto rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 3 tugeze ku wa 4. Rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 3 tugeze ku wa 4. Some mu izina rya Yesu. Aravuze ngo ashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo
ariyo na se, ariyo na data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Amen. Asubiramo umurongo wa 4. Iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Amen. Sinsura gusenga, bamaze gusenga. Ndashima ise w'umwami wacu Yesu Kristo duhaye guterana umwanya, kuko niyo yawuteguye. Twebwe ntabwo twari tubuzi, ariko iyo yari yarabigenye, kuko nta jambo zari isoba. Isaya yaravuze ngo izimenya itanga iherezo ry'ikintu ihagaze ku iherezo kwitangiriro ryacu. Izimenya iherezo ryacu ihagaze ku itangiriro ryayo. Yari izi kuko abavandimwe minsi yabo ari iyi ibahaye, kandi ko ariyo bazobaho. Rero niko na Dawudi yavuze. Dawudi yavuze neza. Dawudi yaravuze ngo Mana ngo warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanje, uzi imihagurukire yanje. Aravuga ngo ijambo ritaraba ku rurimi warimenye, umenyera kuriza cyane guzo nibwira. Mushitse kiganza cyawe cy'iburyo hejuru yanje, kumenya igitangaza kingana gutyo ngo biransumba, simanye kubitahura. Aravuga ngo iminsi yanje yose itarabaho n'umwe ngo yari yanditse mu gitabo cyawe. Bwana Yesu asifiwe. Imana yari ibizi. Nyuma rero mpaye mpore umuryango wa Kongera, mwihangane mukomere kubwo kubura abamwe, abana babo, abandi abavandimwe, abandi bababereye bababyaye. Umuryango wose abashamikiyeho, abashamikiye kuri abavandimwe bitavye, mpaye mpore ngo mukomere kandi Imana ngo irakomeza. Biye yatubwiye ngo iraduhumuriza kugira ngo natwe tubone ko duhumuriza abandi, ngo tubahumurishije ihumure twagize gute twahawe. Kandi iryo humure nta rindi ni umwami Yesu. Bwana Yesu. Yesu muri twebwe ni ihumure ryuzuye. Kandi bizabzoroha guhumuriza umuntu wakijijwe kuruta kuhumuriza umuntu utarakizwa, kuko umuntu wahumurijwe asanganywe ihumure muri we. Indirimbo imfashe cyane muri kino gihe, iri mukundiriza neza cyane, niyo nice nijoro ni kuyiririmba kubona ubugingo bwanje kiragenda indirimba. N'indirimbo Roza Muhando yavuze ngo tabuze tuzikisha tutamona Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamona Bwana Yesu. Aravuga hari kitero kirimo kuneza cyane kuri zo ngizo, akavuga ngo ninaona mbingu zimefunguka na Yesu mkononi mwake, akinikaribisha na kwa macho ya upole akisema karibu, anikumbatia, atatwa kikantamba, atanivuta machozi. Imana ishimwe. Yohana arandika aravuga ngo ngizahanagura amarira yacu yose ku maso, kurira no kuboroga no gutaka ntibizongeraho kubundi, kuko ngo byose agiye kubihindura bisha. Ngo kandi vuga iyo ya magambo niyo kwizerwa nayo kuri. Amen. Dufite ihumure, niryo shatse kutuganira umwanya mutoya kugira ngo tuje gutanga umwanya turaganira hejuru y'ihumure ry'abana b'Imana, ihumure ry'abizera, ihumure ry'abizera, ukuntu bikura he rikomoka yeye n'ikindi dufasha muri ubuzima, kuko amaherezo yacu twese tuzagenda. Jo bunari mose bigitabo kirambwira ngo yarimo hevuga yarageze ahantu kwisha Peter vuga guca bugufi, arambwira ngo umuntu wese agomba guca bugufi, kandi ngo gatekereza kuko abantu nta uruta. Ko ubwira rimwe na rimwe abantu bazabitekeza gatekereza kuko ubwibone bukazamuka avuga ngo kuko gwarakomeye ngwiwe ngo meze gute nta ukomeye. Arambwira ngo twese twaziye ngo dushikira mu biganza by'abandi. Haleluya. Mwiyo tugeze ku isi rero umuntu wese akora ibyo ubushake bw'umutumwe, ariko nanone ngo umunsi wo gusubiramo bigasubira muri cya kintu cyakera, ngo twese tugasubira turi mu maboko y'abandi. Twaje turi mu maboko y'abandi, iyo tugeze ku isi dukora ibyo dushaka, ariko umunsi wo gusubirayo n'ubundi tuzosura mu maboko y'abandi. Buri rero nda umuntu rutundi. Haleluya. Harabirata ubutunzi bwabo, harabirata uburanga bwabo, harabirata imiryango ikomeye, harabirata amashuri yabo, ariko yose ni ubatiri umutupu, kuko twaje duhitira mu biganza by'abandi, niko tuzosura mu biganza by'abandi. Kuko twaje mu isi yo yaravuze ngo naje nambaye ubusa, niko zasura mu nda y'isi tajo nambaye. Aravuga ngo zose Uwiteka niwe bimpaye, kandi ngo izina ryiwe rihabwe, niba usubiranye izina ry'Uwiteka rihabwe icubahiro. Bibiri zivuga ngo muri zo byose ngo Yobu ntiyigeze akora icyaha. Amen. Amen. Tabu zangu zikisha nitamwona Bwana Yesu. Nitamwona Bwana Yesu. Naona mbingu zimefunguka na Yesu mkononi mwake, akinitazama kwa macho upole, akinikumbatia, atatoa kitambaa, atanivuta machozi, amarira yose twarize. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amarira yose twarize, wewe warize, nanje narize, ko sugwebwe bibaye bwa mbere umuryango wakongera kandi se ubwa mbere duhagara no muri kanisa ku muryango wanyu. Ni byinshi cyane kandi natwe ndiko bimeze, twagiye dutakaza benshi dutekereza byinshi, kumva ufite igikomere ugatekereza. Rimwe na rimwe nzabiganira nkababwira ngo ndatekereza ngo nagize akarengane kenshi kubera kubupfubuzi, kubimfubuzi nkiri mutoya. Ariko kandi ko Imana yari ipanze. Nko kubabwira cyane nkababwira ngo ari ibintu bitekereza muri ubuzima busanzwe. Natekereza okaziyo nyinshi nagendo ntagengeraho kubera ubupfubuzi, kumva ndababaye. Ariko nanone ngatekereza kuko umubabaro w'igito. Pawulo yaravuze, yabwiye abaroma aravugira ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe mwita kwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahabwa mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Imibabaro y'iki gihe ndikwiye kugereranya n'ubwiza tuzahabwa mu ijuru. Atatu wakitambaha ariko witeguye amakuru, urayiteguye. Hari abantu bazi ngo bazoba iteka ryose bizategura urugendo. Erega ico tuzoba cyo twarageze mu ijuru ko turagitegura none sejo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo Yohana yaranditse aravuga ngo bakundwa ngo turabana b'Imana ngo ruko tuzambira ati kurerekana ngo icyakora iconse ngo Kristo niyerekana tuzasa nawe. Amen. Yigeze gukopeza umunsi umwe Yakobo na Yohana ku musozi na Petero, ngo bageze ku musozi arabazamukana ngo ashike ku musozi ashaka kubakopeza ubwiza yagize mu ijuru bw'Imana. Ngo Petero ngo bone yamavuga ati ndahane turatura tidusubirayo, tidusubirayo turaguma hanga ndubaka inzu zitatu. Hari ubwiza bw'abana b'Imana, niko none Paulo yanditse aravuga ngo hari ubwiza bw'imibiri hano kwisi kandi hari n'ubwiza bwo kw'ijuru. Reka tuganire amagambo navuze ngo tekeze bukeya, iravuze ngo iraduhumuriza ndasoma amagambo tuvuge bukeya. Aya magambo ihumure ni iki? Ijambo ihumure iyo tuvuze ihumure rimwe amagambo atatu, nimo soma gusoma atatu. Iyo bavuze ngo ihumure ni iki, irimwe amagambo atatu. Ijambo rya mbere ngo nugusubizwa mu imbaraga mu gihe ucitse intege. Ese ijambo rirumvikanye? Ihumure sobanura iki? Cya mbere ngo ni ugusubizwa mu imbaraga mu gihe ugize gute, ucitse intege. Ubundi ducitse intege, mucitse intege nekiza. Ariko ijambo ry'Imana, Imana ikizi ikora mu gihe ducitse intege izi tuzanira ihumure. Kandi iyo humure ni iki? Rirasobanura ngo ngambere ngo nuko nugusubizwa mu imbaraga igihe ducitse intege. Musube mu imbaraga umuryango wakongera mu izina rya Yesu. Mukomere. Bwana Yesu asifiwe. Kabiri riravuga ngo nuguhabwa amahoro yo mu mutima mu gihe ubona kuko nta gihari cyo guheza amahoro. Nuguhabwa amahoro ukumva ufite umutekano. Zantekereza umugabo zari ku mugabo umwe ngo yaravuye ahantu mu Burayi ahagana muri Amerika, abanza kohereza umuryango wiwe n'umugore n'abana batatu ngo bashike mu nyanja bararohama. Barohamye ngo amenya makuru kuko abana biye barohamye n'umugore barohamye. Ariko muri uwo mwanya ngo yumve ko indirimbo itibuka muri we, ararimba ngo nubwo abana banje barohamye rohoni ni salamu. Rohoni niki? Ni salamu. Bwana Yesu asifiwe. Iryo humure twahawe n'Imana. Iyo tugeze muri babaro uhayumva gahinda kazamutse umutima, Imana izi kugira amahoro y'Imana azamanuka muri wowe ukumva uratuje ukasema ngo ni rohoni ni salamu. Aka ubukristo ni bwiza ye, ubukristo ni bwiza, ni bwiza. Kuba umukristo biraruta ifaranga, biraruta ubukristo buzabutanga amahoro. Ni ihumure twahawe na Yesu. Ubukristo ni ikintu Yesu Kristo muri twebwe. Iyo ageze muri twebwe akaba umwami n'umukiza. Ikindi iyo tugeze mu mibabaro ihumure ryasazana niki? Azazana amahoro nubwo hari ikintu kitotuma gutangira amahoro. Ariko kaza wumva wawe yagiye, abawe bagiye nkuko umuryango watakaje abantu babiri babasore b'abajambere mukumva warutegeje maramuko. Hari umuhungu twafushe 2011 yaguye mu minembwe yari murumuna wacu. Kandi umuryango wacu yari inkingi ikomeye cyane. Kingi komeye cyane yari umwana mutoya ariko yari inkingi ikomeye mwasogokuru. Bushize naramwe buse mutekereje nyine ariko twari kwabaye namutekereza, ariko ndatekereza cyanje kure. Hanyuma nuva kwijwe mbwira ngo se kutekereje gutyo ntiwibuka ko Imana ihari, ko yatsimbuye munyamahoro. Numva umutima wanje uraruhutse. Nawe ngo Imana ishimwe ko yazanye amahoro, yaduhaye munyamahoro gatsimbuka. Ukuvuga ngo ihumure niki ry'abakristo na amahoro Imana izizana mu mitima yacu igihe twumva ducitse intege, igihe tubabaye, igihe twabuza abo dukunda, ariko kumva amahoro araje agatibuka ukabasha kuramya, ukabasha guhimbaza, ukabasha guseka. Nta kindi kiza kiyazana na amahoro na Yesu.
Iryo jambo rya kabiri ry'ihumure. Ihumure rye jambo rya gatatu rirasobanurwa Bwana sifiwe ngo n'ibyiringiro byiza byaheza hejo hazaza. N'ibyiringiro byaheza hejo hazaza. Ukavuga ngo nubwo bimeze gutyo, yatosha walivyo kupiga, yatosha walivyo kudharau, yatosha walivyo kutukana, karibu pumzike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze Mungu wa milele. Ihumure ijambo rya gatatu rirasobanurwa ngo n'ibyiringiro byaheza hejo hazaza. Ukavuga ngo nubwo bimeze none nabi, ariko ejo bizomera neza. Biriye zivuga ngo birashoboka ko umuntu ngo yarararira, ariko mu gitondo impundu zikara gute zikavuga. Iyo bihe byagezeho umuryango mwage mugira ibihe byinshi bigoye cyane, hari ihumure, hari ibyiringiro bivuga ngo nukuri hari kigendo uyu muryango uzongera ugaseka ukanezerwa. Aya makuru yo guhora babika buri munsi agashira hakaza ibindi byiza. Yuzi amahoro. Ihumure na amahoro umuntu ahabwa. Ni ibyiringiro byejo hazaza umuntu ahabwa mu mutima kandi byawe n'Imana. Ejo ni heza. Amen. Bwana sifiwe sana. Kera twaje turi makaririmbo kera nka 90 tugice cya 91 hari umukobwa umwese mvuga wigeze gutanga wigeze kumuta baramuta ngo n'umugaturika baramute wabo barabunga bamutabotanga aramuta basiga mutaye wantu simuvuga runaka ariko nyuma yaho yaje kugira ihumure mu nimugoroba ngo ari mu matongo asigaye wenyine munsi yumva indirimbo iti busaravuga ngo ubwo tuzorenga tuganiwe ngo abakishijwe bose ngo imibaro yo muri isi izibagirana nk'izose. Mureke binjire ba bishop batabenyereye bicara neza bicaza. Bwana Yesu asifiwe. Hano hari intebe bishop mwicaza, hano hari intebe nawe wicaye mwikizo. Ubwo tuzarenga tuganiwe abakishijwe bose imibabaro yo muri iyi si izibagirana nk'izose. Imibabaro yo muri iyi si izibagirana nk'izose. Nikica ntandukanya na Yesu urupfu cyangwa imibabaro, aho nagera mbese no mu rupfu nzabana na Yesu. Aho nagera mbese no rupfu nzabana na Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ihumure n'ibyiringiro byaheza hejo hazaza. Uri mu babaro none ariko ijwi ry'Imana Yesu akabwira ngo humura, wararurira ariko impundu zikavuga. Mana himbazwe. Data himbazwe. Siko bizahora muryango mukomere. Siko bizahora nukuri. Siko bizahora. Hari abari byo mukurimba akavuga ngo ifite umutozo ngo ibi zibihindura uko bishatse, none ikakunezeza, none ikakwara, none ukaba muyobaro ukaba neza. Hanyuma rero icyo nicyo narimvuze ngo nicyo jambo narimvuze ngo isobanura ihumure. Rero iryo humure rikomoka hehe? Ijambo rya mbere biravuga ngo rikomoka mu Mana ubwayo yonyine. Nizi ritanga twasomye ngo niyo nyiri humure, hashimwe Data Imana ngo nyiri humure ryose. Siko bya yavuze. Nizi kuduhumuriza. Muri iki gihe kubwira umuntu wafushiwe kumubwira ngo pole nyine niko tuvuga biza bisa nkabe mucinye hejuru, tukavuga amagambo menshi tukavuga ngo yene niko bimeze n'abandi niko byagenze, ariko ntaza azayumva cyagera muzi. Ariko ijwi ry'Imana ryongore, ijwi ry'Imana rituhumure ryatibutse umva rikomoka ku Mana, niyo nyihumure ryose iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe ngo tubone uko duhumuriza abandi. Umwanditsi w'imigani avuga ngo iyo umugombozi ngo akomwe n'izoka ntiyigombore, ngo ubugombozi bw'iyo ntaco bugize gute bamaze. Ni ubukristo washa guhagaranga ugahumuriza abandi, ariko uyu munsi wawe wo kugira uzago ntuhumuriza abandi, ubwo kuhumuriza kwawe ubwo bukristo bwawe ntaco bamaze. Mari tobare. Haleluya. Ni iri humure rikomoka nuko twizeye Imana, nuko twamenye Imana. Imana niyo se wihumure ryose, iraduhumuriza no mu makuba yacu kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abandi. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Mungu wa milele. Haleluya. Igitangaza ku woni ntwari za kera zo mu isezerano rya kera
zicaranye nabo mu isezerano rishya, ndakwifuriza kutaburayo. Mwami wanje ndakwinginze naje unandike muri cyo gitabo cy'ubugingo, sinkabure kurya musi w'ibirore, zagushima zamuye amaboko. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni Imana y'igihumure ryacu, Imana y'igihumure ryacu, kuyimera, kuyimenya no kwisobanukirwa, kuyitunga no ku mutima wawe, yonyine ihagije kuduhumuriza. Abandi bataravuga, bataratugira za pole, uzumva nk'uhumuriza. Banibuka nkunda kuvuga umugani uza gukunda kuvuga cyane. Nigeze gufusha muri umuna wanje w'umuherezi, nkamusiminyibuka ariko hari muri 2002 cyangwa na rimwe. Hanyuma igihe yararwana n'umutima twari kumwe na mama, mbona ko mama yacitse intege cyane. Ariko icyo gihe nari mu mbaraga zinshi z'umwuka wera w'Imana mwinshi cyane, nari muhe biziza zo gusenga. Ariko numva mbona kuko mama agiye gucika intege kandi ari umfakazi, numva ko umutima ubwira ngo ni indirimbo, mwuka ni indirimbo. Ndaririmba aravuga ngo fata ukuboko kwanje Imana ngugendesha ujana ngeza heza. Ariko nja gutinda gitero cyakabi kivuga ngo ibyago nibintera ngumvumurize Mana, undurize umutima nimbabara, naje nguhungiyeho nduhuke. Ubu nubwo wompisha kuntabara nizeye kuzonjana ngo nje kugera ku cyero cya gatatu, numva ko mama yuzuzwe. Ndavuga ngo biciyemo ngo mama yujujwe kandi yamaze kuzwa gihayicuzwa utyo, muri umuna wacu aracikane tuza. Abandi bose baje kudutabara sanga ko turuzwa na mama, ko turasenga turanezerwa, suko twari tubabaye. Ariko nazabwira Imana ngo Mana ukomeze umutima, Imana nyiri humure ryose ibahumurize namwe. Naje yampumurije umunsi, ariko Mana uyako kaya kake data Mungu we, aba tugasubibona kandi abandu babetwiri isanduku n'abafuri. Yasomye ijambo ryiza pasiteri yavuze ngo naho twebwe iwacu nusomere citoyen d'ici, twebwe dufite ubwene igihugu bubiri, dufite ubwisi dufite n'ubwishuru, nusomere citoyen d'ici. Kandi ari namakuru y'impamo, si ugukekeranya, si ugukekeranya, sinza nkekeranya, mfite ubwene igihugu bw'ishuru ndabufite. Kubera iki? Nizeye Umwami Yesu. Aho ngo niyo dutegereje umukiza wacu kazava, muzaje guhindura imirimo yo gupfa akayishushanya n'ubwiza bwe, ngo kuko uwo afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira zose. Aravuga abwira abatesalonike, aravuga ngo umwami ubwe azaza ntazatuma umwami Yesu azizira ubwe, azaza azanye n'ijwi ryangurura, n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Abasinziriye muri we nibo bazaza kuzuka, natwe abariho duhindurwe ngo tuje kumusanganira iteka. Aravuga ngo tuzabana iteka n'umwami. Ariko nkunda akavesi azarangirizaho ku 18 ngo nuko tuzobana n'umwami iminsi yose. Uwo twavuze, uwo twasenze, uwo twakoreye, uwo twagendeye amajuru, uwo inzara yaturiye, uwo hari umunsi tuzomubona. Kandi tumubona tuzahumurika. Uramubwira ugira iryo humure umutima wawe, urarigira cyangwa na makuru gusa kuririmba gusa yo kuvuga ku munwa, yo kuvuga gusa atazagira mu bugingo. Nayo uwo Yesu uramugira yo humure, urarigira muti uzurugenda. Iraduhumuriza kugira ngo natwe tubone ko duhumuriza abandi. Naje yampumurije uwo munsi, muryango wakongera ndavuga ngo namwe muhumure mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hanyuma iryo humura nanone uretse Imana turihabwa na Yesu. Yesu umwana w'Imana waduhaye isezerano, aratuga ngo nuko ndi kumwe namwe iminsi yose. Yabwiye abigishwa agiye kubasezera, arambwira ngo nahawe ubutware mu isi no mu ijuru, nuko nimugende muvuga ubutumwa bwiza. Abazemera ngo muzababatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi ngo ndore ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Iri kumwe namwe no mu bibazo uzashize kuzigenda natwe, no mu rufu no mu gahinda izibana natwe ntazadusika. Ni inshuti itazutererana, ni inshuti toba kure yawe, iziba kure yawe mu gahinda, iziba kure wabuza bawe, iziba kure wo n'isi yagushijeho, izikubaho. Ejo bundi nari mugenda ahantu, nari mfite akabazo k'indebazo cyandemereye cyane, cyandemereye. Naringiye Ruyisambu ngo ngere tambusariya
Ataze numva akajwi akaririmbo gatibuka kavuga ngo Yesu Kristo shuti magara ni wewe nyine wankuye mu ndazihamya imbabazi ze yangiriye ndakajana ngere season numva ko ubuzima umutima utange kuruhuka ndakagenda ngoje kugeza neza Equity Bank numva ko umutima utuza ngoje kugira ati yareme ngaruse ngoje kugera kandi hande Ataze mbona igisubizo nari nasabira Imana inasubiza umuvutima wajohoka ni inshuti nziza ziterera tukareke Yesu uzoreka ibindi byose ariko ntukareke Yesu uzoreka ibindi byose ndagonyeje kandi ijambo nyimare gusha uzoreka ibindi byose ariko ntukareke Yesu kuko Yesu ni inshuti nziza itaze gutererana habe no muzago nangu muzojanayo zamuri kumwe nayo uzashuka abantu bogusiga abantu bakakwitaza abantu bakakure ariko Yesu ndiyo guta ariko ndamukunda Yesu reka muterese yute mukunda Yesu ndamukunda Yesu Kristo shuti magara ni wewe nyine wakuye mu mwijima. Bila yavuze ngo ndavuga amagambo menshi nufashe kuko umutima utangiye gukura byinshi noje kunezerwa gutwara umwanya kandi abandi bakije kuzi bagifite umuryango ariko nanezerewe. Bila yavuze ngo iraduhumuriza ngashimwe Imana data watwese ngo ise iwe wakubiza ngo nyiri humure ryose iduhumuriza ngo makuba yacu kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abandi. Muhumurike muryango mukomere turashonje duhishiwe haturi bugufi muri mbaza ngo ndi hafi yo kuzabona umwami Yesu aje kujana itorero ngo azareba imirimo y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka aravuga umugeni wa Yesu witegure ngo ari hafi yo kuja kutujana muzicaro mziza rw'ijuru ngo uyu mugeni amaze kwemera umukwe ngo abaze ko ari wazabana iteka ngo akamenya ko asise na nyina akazana